holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light, his marvelous light. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light, his marvelous light. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light, his marvelous light. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that we may proclaim the praises of him who called us out of darkness into his marvelous light, his marvelous light. Into his marvelous light, his marvelous light. BLEI kerpangai pi prabangai bagi parlok jana. Hakan ikas ni say ni bang snob high pi shakan ikas Jingiaphylliew na katin ka jong BLEI. Lengbagan ikas program ka bangai kateng na kami ka Jingiaphylliew Jingmut. Nilaya poi shajan kapakut jong na Jingiaphylliew jongi. Ki lightly ki kubor ki bakanjab neng. Na lightly ki kubor ki bakanjab neng. 3 cosmic messages. Mutas ni kadai ka benta ka bakadar bagi pet. Yakan ikas subject Beta ka ba kajing peteng nak ay benglay puli mencem tayo. Berpimpat ya pet ya program mencem tayo. Pila ba ya pet nang mapinyo ya ka background halor ka Jingiaphylliew jongi matakas ni. But ka subject la ka title jong Jingiaphylliew jongi ka SHAP ka jong BLEI. But ka DAK MRAD KHLAW, the seal of God and the mark of the beast part 2. Hoy kalalong siya ka Jingiaphylliew pasngota na mangilay siyam bet na katin ka jong BLEI aka baro benglay puli. Hoy larang issue but hang ni hang tay kandiat nang tay let's say kanam shy kan Jingiaphylliew jong in ring ay ngo you BLEI bola ay ngi Bible barok way but halor ka Bible ngilaan pen syong nang remi kijing shisha baro ya ka ba ula pen shy hang way piway bahkan ni kasing ko kilok be it jona pen kre yelati nawangin syam shibon kijing hikai baka tin jong BLEI kala dep ban plalupa ya ka bale si maphim nga ngimpat dep lembaga ni kijing pen kre jong ay kan program ngala yo shibon kijing hikai but shibon kijing pentip syapang kijing shisha but kijing long tikna jong aktin ka jong BLEI sai sin chuang ni phai shi aktin ba khoi ka jong BLEI ni don tam ni ka bor ka jong u tang ba mun sim ba khoi ni pendam ki kle ba ni dwai ko pa BLEI jong ibhap neng ha ka kelepat ni ai ngo ya me ko try ya ka ni ka sngi ka bingila ba ni penlong ya ka ni kijing Jingiaphylliew sa shi sin pa Hoy try na ka wait tayo siya ka wait pat ngila yit pania lengba ka tin ba khoi jong me para ka ni ka sngi ni dwai ka pang ko try ba men ai ngi ka bor bingin lap ki jing shisha dia ka ba labore na ni let's say mangihing por ka tin jong me ban puli to I try to subay pa na ka ni ka por shakmat mangi baro ngin yo siya dia ka bor jong man sim ba khoi bingin shem ya ka mon jong me lengba ka tin ka bla pla jong me ko try ka belong ka tin ka ba khoi ka Bible Rai man sim ba khoi nyalam yang ko try iki pra banget baki paralok ki bias no lang bat ni nakaway ka por siya ka way pat try to subay at why man ka kui ki yang ki sem jong kini ki pra banget baki paralok
Bagi la ko try ban rai sha ban don sha ka lian ka jong men bagi pan ka kerteng ka klan bot tam ka jong Jesus Christ belong nong pen em ban nong sius pa jongi amen. The seal of God and the mark of the beast ka sharp ka jong blay but ka dak jong ra clown lay bet man shim tayo but nila ban pen pair happening ka sharp jong blay but ka dak jong ra clown lemba ka jing money you blay bu em. Yo ibu blay ulong mat pedeng jong ka jing pen long ni ibu blay ulong mat pedeng jong ka jing sius pa ba ka jing pen em yang i way pi way. Takadaw la daton mano Badai hok pan yo ya nam ke buram ke jing ya ro ba ke jing mani udai tang blay batang blay hi. Baru blay ula bo back bo nanti. Ya ki ai baro. La ngi snotanat ningim snotanat. Kan ikam dai jing shaka ka individual philosophy ka bangiyo hendrai ha kan ikasni ngin se puli kam shibet igi jing sot nagi quotes ki bangiyo pedian nagi source ki ba per ki ba ban shisha ba ke jing hla jong aktin ke jong blay dan dai shisha yang i bangin shim kia ban shim sting. Ramnet shwam ni poy shi jing puli ki khot per na kwa jing shaban shu shoni ka ga ka mat ka nungi long ki balak ku bu blay uklam buri ya ka kubo jong ka kitab jing ban pau nangi ki breu. Padu bleu la puri ya ka kitab jing ban pau nangi ki breu la sikidon shi bon ki ba ni dai ban tip shpang jong u shpang jing long jong u shpang jing still spa shpang jing long rang baling do jong Jesus Christ shpang neng ba ka perstek ba samai ba shpang ki jing maham aka ban Joshua ke jingwan arsin ke jong Jesus Christ la kadon ka wai ka kentin ka bangila ban attribute ya ka kitab jing ban pau kata ka lom kan ni ka kitab jing ban pau ka dai ka kitab ban kre ki jing im jongi mangini kendo baru try jongi Jesus Christ la ka kitab jing ban pau kam don angets kam pravnet ba ma pi bat manga ngirum tip ya ka jinglong ten rai ke jong blay la ba pi manga ngim don ya ka kitab jing ban pau ha ka Bible jongi nginom la ban tip ya ka sharp ke jong blay persha ya ka dak jong ra clown la ka kitab jing ban pau kam don nginom la ban tip baka don kan ngi jingele apa deng ke babha bat ke basni ke bangi khot ya ka great controversy oi way ngi patmen bukat teng origin bala im hap deng shi spa prapusan AD hado arspa san pusau AD udah baning kong jing shaban yo baka don kan ngi jingele apa deng ke babha bat ke basni oi barok let's say ki tenets ki jong ulan ngi jing hikai jing soto jong u kilong kat ke Bible let's say ngilaban henry kan ngi theme kan ngi concept the great controversy ki jingele apa deng ke jing bha ke jing sneo kalau senang untuk nak pening kata kadai ke ai bela pensyong dong remeh jing hikai jong origin oh udan ke jing duna kan ka jing snot ko jong hak bo bat ya kata ke jing snot ko bawat ki angel ke jong syaitan bawat syaitan udang don ya kalat ban kelag bomot lada ukwa ban kelag bomot mereka ai ba syai kalom bahaba jisu layap halo ding na kalat jong jing isna yu syaitan bagi nong bot jong ki angel ki jong kalakut Hoy kalat jong jing isna ya pibet yang kadang don. Kat bagapon kadang don ya pibet yang mi don kam go ki parlok bait bat ki para banget bait jonga. Kini hit pnia ya ketin ke jong blay. Bat halo ketin ke jong blay. Gila pansyanya. Ya isu ke ba gimla ban yo. Neki wei benta jong Bible ya ke bangiyo na kitab jing ben pau ki don ki jing mi kwat ki gaps. Ke ba ki wei ki kitab jong Bible kim la ban pensyai hagarukam ka bangingi la ban sungtho ka kitab jing ban pau kala le erta rau ngai haga ktin Greek kitan atli ki rukam pendan kami kene ka ktin aku o kamot ban snap ban yo snow teng habingi snap ban yo snow kadon dopor ka bangi snow tho na dong shadong teng habingi snap ban yo snow ngim snow tho teka ktin la pendan kam hangne to hear Maka kitab jing ban pau kam tam kam dai ban buri iki nangi mereka dai ban pensyai ban penpau tak tahu revelation kam dai jing sya ke kitab ke baklang terdep kam dai ke kitab jing sya bo ini ke umdum mereka dai ke kitab ke bayarap ini mengintip ke jing sya paro bagi kita ki gaps ki baton on pendap yaki kana bagi jing tip jing kan long ke bedap yang ke pura oh ki lok be it jana
teng ila ban puli ka tin ka jong blai ta ka board jongi da ka jing snow start jongi da ka jing tip jongi Henry ngim su tho hatu ka long ka case back period ba you don't come in a board ka jong blai ko ki lok ha ka ne ka sngi kam ngim su tho ki ni khu bor ki kerpan ki jong blai dekat bangi ya kini jing puli jongi ngin sha bo blai lembaga kitab jing pen pau un pen i ye kita ki complementary spaces ye kita ki jing bam la jongi ban tek sai lang ban tek song lang bahkan wan kata ke jing sngo tho ka pa shai kadar ba bo blai hi lembaga ketien jong un pen shai ban ini su tho ni pai ka ne ka khot ka ni kong ni pai she jing pen pau ka long ban ni kong ka khot ka balai kong su ta bo puli bat kita ki ba yo snow ketien la penan kam hang ni ka de ka ketien mengidang syua ban mentan aku mut listen hear and understand tan mut ngap lan pen shashkon bat snow tho so kuta bo puli pat kita ke bio snow ya ki tin jong kan jing ya tulpa pat ki basumar ya kita ki ai ru ya ki balatho aka namar kata kaya kalajan nan puli ru jing shana ka King James version sa to gini contain aka no ru kam penan kam gini contain ya gini contain here lani aku blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep these things which are written therein, for the time is at hand. Ramai belai la ai ki contain trong jing ya thul ba leng ba ke kitab jing pen pau. Belai la ai ki contain leng ba ke kitab jing pen pau namar bu kwa yang i bangin tip ya ke jing shisha kwa ban pen i ki sabut satar ha ka bangin la ban pen shong nong rim ya la ke jing ya jongi. Takadaw ublay hagalunong kapaning kong jong ka kitab jing penpau ong hauyones lengbau angel to snap bat smutho hongi I hagane ka jing puli jongi ka kitab rokway bakidon ki benta bu yones smutho udon ka hapneng ka umdum like ba itanak kalong bagane ka kitab ka balapan pau it is a revelation kajing pen I kajing pen pau takada u angel jong ublay ha man la por bu yones udon kajing bam sutol ana kajing bam tikna kajing sa ka umdum kajing sabit kulawan ban pen syai u nadong syadong taraw ngi la ban ong baga kitab jing pen pau hi la ngikran la ngipuli kala ban pen syai hi yalade dalade Ramai ki babon ki Kristan ki ong ba kitab jing pen pau ka de ka kitab ka badap de ki jing mayan sudah kane ka khot ka pangirang syupuli ka ong kita ki bapuli kin yo snow but kin smooth ho. Problem quite hajing sha yang ban bangin sa ko umdom. God does not want to leave the book of Revelation as a mystery, but He has revealed it to us. Problem lopan pau nadong shadong hangi. Kanika kita kaiday bat kajing im kajing yap chungi. It is a life and death matter. Kanika kita pagrange pang kaliang ka piday ban yasha. Pihak banyak syalian na kani. Kani ka kitab ka keren Japan kajing mani ka beshisha you belay ba im. Ko gilok ka bait juna kani ka skingat wa daga mensim ka besnorit pantarwa ha piway. Bulan ki bril na do ka spas nam ka paar ka balay ka mo origin but kiway ilalap ya kani kajing shisha ba kadon kajing ile apa ka babha ka basneo usai tanu ile ban kringi ko mulai ula kring you ada ma diga im aga per edan u belay pat daga bor jong u daga jing yai sha jong u daga jing shisha but gisabot satar ki evidence we aside pat ni man malagas ni ngin pai shabo dari tangga kitab jing ben pau ko kilok ki be jonga ki bala lese ki ko bo jong ka ki bala lese ban ayani dia sabut ke bakado agi sengi bakado pengin syamir rai syakano kalian ni ban ai dia jing shania bagi jing sha jong ni Ramai tengnya pai sya kejingnya puli jongi mentakas ni Jing ben bau lo nong ben yau kat mening kong handuk balai nilai puli kan ni mala ar lai sen akan ka kuota ini puli pat sa sen kan ni kadai jing bat no jong ki samut ki angel ya ki air ki biang puli jing sya ya ki jing sya penjot jong ni pertai ki jing shitom ki jing ki jing tan ki balak penwan ki jing im ke bagi jadok bagi jing im bagi jaman sim jong i wei pi jong ni pet ni kan tin kong no Tiadin kan yang layo I kisau ki angel ki bayeng halor ki saudong
ke kendo. Bagi abat igi saul ke kendo. Kenang bakal kanam yo be haga kendo, lam ne haga duriau, lam ne haga no gading. Bangalayo way paru angel ba udawan kiu nasha ka bami kasngi udapat ya ka SHAP ke jong BLEI ubaim. Balai uneu angel ubat ikani ka SHAP ke jong BLEI maka ton ka kam ka bompat dep banle. Barulah perta daga ketien bajam hagi tagi saw angel hagi bala aibor ban pensniu ya ka kendau snap. La aibor kini gisaw ki angel ki bapat igisaw ler ban wan ra jing pensniu haga ni ka kendau ban haga duriau. Uniu angel ula ong haki wat pensniu ya ka kendau lemne ya ka duriau lemne ya ki ding. Haban dangi yo ban shon ya ki shakriu BLEI jongi halo ka shalangmat jongki. Prabangat nilai pet macam tayo manu ba shon SHAP ini nilai pet macam tayo ka kata ka SHAP ka jong BLEI nilai pet macam tayo mangimla ban light na ka SHAP ka jong BLEI lan na ka SHAP jong MRAD KHLAW ngi hapan jit BLEI umla on pen bor ini dan ban pen kongo ini ni jit ang mon light luat jong ini MRAD KHLAW umla ban pen kongo ini henrai ula ban persyang ban pen bor pat ini dak bau trail ba ke jing im jong ini kanang bangin don hagi jing tin kat bangi priang ya kata ke jong MRAD KHLAW. Hoing lai pet bakadak ke jong BLEI ke yang pli na benta ke jing buat hok ke jing buat pet borenti ki hukum ke jing hikai ba ke jing keren ke jong BLEI baro. Ke jing buat yang MRAD KHLAW ke yang pli na benta ke jing elek persya baru BLEI ke jing priang. Yo tahu ban elek persya baru BLEI ban keren ben BLEI. Uban le mar kong pong ya ke bu BLEI. Ula buat pet borenti lane ula kuat ya gibril bikin lap bikin syam. Kani kedekot kebanyakan supulir ko kiprap ngin be junga ke kedo bakadang don kalat junga jing isnay pi ba nga hakapor bekal jong ke jing pen sneu on pen lai kinwan ki klam kinwan ki jing tenjo kinwan ki jing SHAP pen shitom kum ta ter rayu breu bala pen shet ila ke jing ngek jong haki sang ti BLEI un lai em pi mau to kedekot ngi pulim chim yo utau bi ai ne ada ke bakut un yo ya ke jing pen em oke lok be junga tu BLEI don kat pat pi bat na kat bengi aja show kan jing puli jani Prawangat kat kum ke kitab jing pen pau ke kata ka bor ka ban ya le persya bat ka ban yai le persya baru BLEI ke ikhtiar jong ka ban persya ban kni no ya ka bor ke jong wat ya ke jing long BLEI ke jong Nilai kene kala jia jing sha nang taina beneng ha ka bo Lucifer la trei kumutaw nung yele persya nilai ka per eden no aramat ke im kilai yele persya andri la BLEI pat la ik kata ta yaki ha bo labu ya ka lat jong ke jing pen light im Rai kisngi bakhado don kabor. Let's say ban ya pet ship kabor ka bukum no atau kate kabor partai ke dictatorship ne kabor sencharniam ne atau kate kata kabor ka ban penyaso ya ka bor balang bat ya kabor sencari ban penjenjar ya gibril ki babot ya ka ketin ke jong BLEI. Hoi ko kilok be jong awat snow pair. Ke history kala urlong bat kala jaman man la kabor ya gibril ki babot hok ya ka ka Bible ka betah. Kila SHAP pen yap, kila SHAP pen shitam, kila SHAP pen rengkampar, kila SHAP hang im, atau pilong balak loy, ban priang ya kata. Yang namar ke jing tin jopi, pen priang no dak ke jong MRAD KHLAW. Kabel pen syong nong rim, halo ke jing mani, jopi berjungan. Hoi ini miyak cucu kata ke benta, dengan kuat begini pet, dengan petang. Kaya kata ke bor, kebilek persya pet baru BLEI. Ini apa jing pen pau, kalau nombor kat lain ke kot baat, haduk ke pasal. Tanya pai shakini record baru tahu MRAD KHLAW yo bangala yo iyo la seriem yo la basa kini kentin ki pen mau yo pi yang jing shai ki kitab Daniel begini ki hima ki per la pen seriem bat ki MRAD KHLAW ki per la basa ki kitab Daniel la pen seriem bat ki hima Greece bat ki jat jong hukum ki jat dingim Alapan Yasriyam yudengim bat ka himamet bat Persia katung di kitab Daniel. Bat ka syentur jong hukum ka syentur sing. Sing la bikin mau di kitab Daniel alapan Yasriyam bat ka Babylon. Dia tahu yak jakar la IT hu ya ka bor jong bat ya ka ket jong bat ya ka bor sensyar bakrau. Tu yak jakar bi yang pliano lenong bakat usai tan utawi lek Persia berbelai tahu sentiment ula ai bor kau ni MRAD KHLAW ban lek you
bon sensyar. Ba habang ipet gini rekod ang ni ngiu ba kanika bor kat don shishay kat juk ke karakteristik lane ke jinglong kum ki hima Greece ki hima Mid Persia ki hima Babylon ke belong ke mani blei thau ke belek meng ke belek sarong ke babuk yu blei shelende ba ke babuk iladi hakmat atau ke bor ayu mo kum kata ke don tongan puli bian baru tahu merak klau yo bangala yo iu la seriem yo la basa bat ki kejat jong kum ki kejat dengim bat ke shentur jong kum ke shentur sing Deu tahu yak jaga rula IT ya ka bor jong bat ya ka ket jong bat ya ka bor senshan ba klau bat ngalayo ya ka way na kita ki klik jong kum ka ba pen mong hado ka ban na yap Henry la pen kia kita jing mong yap jong Di baro ka way ka patay kala snow pala yu tahu merak klau bat ki la yang manidem yu tahu yak jakot na ba ula IT ya ka bor senshan jong ha utam ra cloud de kila mani dem utam ra cloud kida ong ubalong kum utam ra cloud ban yale tma batu ramne kini de kintin ki bengi syam ha kene jingi puli jongi baka kitab jing pen pau ka pen syai baka don ha ka kalian jing mani you blay ba im ka don ha ka kalian jing mani you ra cloud ya ka bala bo dubre hakmat jong blay mano bakam ban long Mane lane mano balakam ban shim ka jaka ka jung jisu ka ne ka patay. Mano balong kinong mikmat abang nong mikmat kamot ki ambassador. Wot ka ba kilakam baki long kita ki balak ban map kamu jisu la map. Bagi lok ki begit janga. Set tight kemong pareng ngin ya sngap ban ngin syam shuso. Slam unim rak klau ulasan syang ngin siap bet shibet. Kaya ka suggestion jung the history. Habire ka ne ka bor. But ngangit scam kanika bor kadai menon ki characteristics kena mengingin itu ya kah kaya kita kejing long ki bapen kanika bor kay persya blay dunia pet ini puli shu ini pai jing ba kat lai ini puli kat pasan bat pendriu bat kebenyo tila ai ha ui ka shintur ka bayalap ya ki bakrao hangno mraklau ba ya ki jing kren ben blay bala ai ha u ya ka bor sin shan bansa jin sau pau ar penai Kenapa kitab jin penpau sau pau ar penai ka yang pli na bentak kat ar spa andri post ni sau pau ar penai ka yang pli na bentak lai snam shi teng kum jo ka calendar jong ki jiu shi penai ka long lai post ni telapi multiply sau pau ar sen lai pau penyo kat ar spa andri post ni Lai snam shiteng ru kami kan aspa andri posni sau ar panai ru kami kan aspa andri posni but kani sya pen bakat don ke physical time hang ni tela ai ha ui ke shintur ban yalap ki ek bakra ba ki jingkran ben blay bala ai ha u ya ka borsen shan ban sha ban sa jin sau ar benai te ula ang ya la ke shintur jong ban keren ben you blay ban keren ben you kateng jong ban ya ka yeng kentang jong snap ula shim ya ka bor ke iktian salor ka bha ke jong blay ban ya kita ke ba sham apneng Kakak babot kau bala ai bor ya ban ya let ma ban kita ki rukut tarmut kanik unium rak klau ula yok bonu yak jakor ban unium rak klau ya let persya ki brio jong blay ban job no ya ki ban la ai ka bor sinchat halor kijat bat dipat lang bagi telit bagi kenjaban rio baro usai tan ukam kenti kene ke berthai baro kawai hoi kalong da kawai pat ke kubor habu jisu layap u jisu uladep ban tiet kenti da snam ke bokor do jungu ya kene ke berthai baro kawai pat kinong shong kene ke berthai baro bentuk mapip mana rehang ni usai tan ya le jing syaban rumbian lengba kata ka balang kabu jisu laseng lengba kata ka balang kabu blay laseng nadok menang ningko baru lek kumno uneu merak klau ula keren ben blay ula lek persya kiru koi ula shim ya kejaka ke jong blay baru la yang persya ya kejaka kentang ke jong blay ramai kat kum ke history kat bau Caesar jong ka Rome Justinian ula ai ya ka bor sensyar halor u pontiff laneu rangba niam Hostem sans pa lai pupra AD. Upop ulalong unong sensyar jong kabalang
Berlolong ru unong sensyar ri. Justin yang laai ke bentai upop un sensyar. Berkai ke bengisyam kalau menadukan ni kapor ke balang kenangnya aku rukam kepada yang dekat nangnya kipor. Let's say ke balang kelas sedang ban yo ya kapor ban pen kelai ke teng kelawan ra haladi kelas shim haladi kata kapor ban pen kelawat ya ke Bible rukum jo ke bengi ihang neko ki pra bengi beit jonga nedus nam lai sans pa lai ku pra ki pontif kelas sensyar ya kaneka combination unity of church and state. Berkani kalau ya haduk kipor jong pok pious uban rio. Beragi segi jong pok pious uban rio. Napoleon upatsha. Ulai le persya ya kehima Rome. Ikut gitu ya kehima Rome begitu kipor ki papal states marudai upop lana pontiff ubasensyar halor kini ki states bari kabalang rukum jo. Berkai kebengi hapok jing lam jong batia. Yupop laring merau yu rayu su Florence. But uni upop pious bandrio ulai yapno. Ini pecah ko kilok beik jonga. Atau kani kabor kalong shisha kata kabor kabla penyap iki ber kabla yai ne hubleng. Shwai kata kwan puli sakat tu ni kidukhat. Penyap hai shisho jing pau nong bakat lai kidukhat kabakandai do shipo. Menyapet uni MRAD KHLAW. This beast power yano hajing syau penchitam. Ladau no ru udon kashkor tu snow. Pin your snow but pin snow tu roga juga por kata kadai kejing temu hakaba uyones lo penon kami kena katin ako to hear and to understand. Ladau no ru uyalam rau ulet no hiken sha kajing long rau. Unono ru uba penyap no daka white lam uday ban penyap no ya daka white lam. Mak banga hane kadon kejing sha ba kejing nget jong kita kiru kuat. Tegani ka por hejing sha ke persyang ban penshitam ban penyap ben iki brio ki bahok an ki brio ke persyang ban bot bet bot rendi ya ka iku BLEI utha. Sure ka kat way ba kat an ka ong kumno. But kalau you way para MRAD KHLAW ubak kiu no nakata ka kendam. Baru don atli ki reng but atli ki reng basriem kum ukon langrot. Baru lakren kum uyak jakot. Hangin iba udan way MRAD KHLAW bakiu naka ombo yang pli ya civilization dijak ben rio kat kum jing ben pau kalau bakat nyaw dukat bakat san. Hangin new way para MRAW mi naka kendau ka bamot bakat don sa way ka por ka banya tray rengkat botoy MRAD KHLAW ubaning kom. But new day MRAD KHLAW wa mi nak kendau don atli ki reng. Ini atli ki reng ki yang pli nak benta kajing yesriem baru kon langrot. But ngala yu way pada MRAD KHLAW ubak kiu no nak kata ka kendau but ula don atli ki reng pasriem kum ikon langrot. But ula kren kum uyak jakot. But dia kata ka bor sensyar baro ka jong utau MRAD KHLAW beningkong ule hakmat jong utan mot uniu MRAD KHLAW baar u bot hik batik. Dia kata jingle jong MRAD KHLAW beningkong. Baru pun bor ya kata ke kendau but ya kita ki basyong haka begini money dem yo utau MRAD KHLAW beningkong yo balapen kia na kata jingmong yap jong u. Lawit laring ipet uniu MRAD KHLAW beningkong boleh SHAP penmong. Larangi siem kat nyos pa kendai pupra maina sans pa lai pupra pinyo tik ya kapor sensyar jong uniu MRAD KHLAW bolong sau po ar benai lani klat ar spa andru posngi lani lais nem shiteng. Hoot kan ke jingjia kan jia hadin kata bor sensyar ke jago. Mena mentang UI baik kapor jong ne ka jing sensyar niam. Kepadon setelah kepertai. Di prabangit hang ne ka ke bangi UI. Hak te kuat ane. Kan ne kapor kan le jubor halor di breve jong BLEI. Apa men syopet akan ugrukam uni unwan ra ikta jing kelabaro. Akan ugrukam un ya kata kelenti le seban ilam baklai ki brio. Tun japa Daniel klenong nyo bakar kot apsan.
Ting jong blai ka penyesri mi ka bor jong niu MRAD KHLAW bening kong ban MRAD KHLAW baar ban ngin sia pet chibit wei niu MRAD KHLAW baar ban kren diktin ki ba persya yo bah kli tam bat un penduk no ya ki riu khot jong u bah kli tam bat un tmu ban penkelai ki por bat ya ki hukum bat un ai no ya ki ha kti jong u hadu ka por bat ki por bat shiteng por kani ka bor bu Daniel la de pen tulu pa de ki spas na mila ban ong kadai ka juga bor hejing sha ka ban persya ban penkela ya ki hukum ki jong blai kani ka sngi ka bor yu ko ki lok ki be chungai ki ban kelai ki hukum ni se pet chibedi quotation di ba mi nagi nong tho bat nagi kot di ba pair palese kan wan ra ki jing pen shai halo ki jing kren jong ka bible kam don shoot ka way ka authority ka way ka standard ra ka don tang ka bible hi yang ngi bengin pen shisha dok ini pai bien uni MRAD KHLAW ubening tong udeu tau bukan beng blai udeu tau gla shim ya ka ikhtiar ka bor ka jong blai ubla kren ubile persyawat ya ka temple system beraka juga por kani ka bor klapen shitam ibreu kiba ni yublai uni MRAD KHLAW par ubami na khandang kabinang syupuli ti yang pli ya kari ka berang mi le se ki kat nyos patam kari yu ka bami kita kisnam ajan ka por ba uni u pontiff la sharing marau la pipet kari Amerika ka dega weni kita kiri kiba fit bah ya ka neka prophecy balai nama kari Amerika ka long kari ka ba climb tam kari ka ba rus patam ba ka dega ri hajing sha ka ban ya trade kan ba ka neka borniam ka ban penshitam pat ya ki brio ki jong play namai la se pi ong oh new brio shukran thamula shukran lapla rangan ya thu ep ha ka history kaladon kane ka jingjia ha ka state but ka religion kia wanlang ladon ka jing snam ka bechur to kata la people ha ka history ki don kini ki jack brio ki bakot ki walden seas ki ki im kisah ki alps ajing cha mening kong kisah hakini ki hakini jaka bengi kot ki alpine valley idon Japan Switzerland but Japan Italy Japan chatai Italy ki kot ki Italian Alps sha Switzerland ki kot ki Swiss Alps kini ki brio kita ki ba net ha ka Bible ki persya ba u bishop uday ban hikai nadong shadong bat maki idai ban chusngap ya ka e ka bo bishop u hikai ki walden sis ki nget bat ki don ka hok ban puli ka tin ka jong blai bat ki nget ro jing shabi ka tin ka jong blai nim dai ban sno tho ya ka tang haki parsi ring happen sno tho ya ka kumbagalong ay bagi puli ka Bible ki don ki benta ki balong ki parsi ni happen shim ya ka kum ki parsi ki don ki benta bagi balong literal ni happen shim kumbagalong Rehang ni kejing ile apa yang ki Walden Seas but kabalang yang kita ki bor kini ki Walden Seas kita ki dekat juga kabalang Salansar kabalang Catholic Kektian Catholic ada ke kentin ke bagian pli ya kabalang Salansar pada hadu kini ki sini kinget kata ke definition mereka ni kejat ban Walden Seas nama bagi le persya you bishop ki le persya ya kata kejing hikai Baki nget baki day bandon yang kaktin ke jong bleh ki jong ki baki nyok ban puli. Karau kin syam ko gilok be chona. Nadu kisnam ka ars pa ter ki Walden Seas ki la sha pen shitam hagani ka borniam. Hagi tu ki bor malaban te hanek kada ka bor ka blasen sha ki people states. Ragi bor country kat nyospa ki Walden Seas ki la sha be baki la let ban ri shaki Katsan kat riu kat nyospa kila let ban ri shiki lum shiki krem ki krok bat kila im hanta ko prabanget chunga lara keyboard ya tin ke jong blai kum bakalong ke history kala ban repeat biang yala de rangi de ban long ki batakar dan ni ka bor abang ni kren chpang ni ka bor nim kren chpang ki brio ni kren chpang ka system kadon ka system ko blai ula bo bet borenti kadon ka system ka bo Saitan kui lek ban prop bakan ya persya bat kejing hikai ke jong blai idon ki brio ki ha shi kadai ki bon ki jingek jong ni ke persai baru blai ko mu ong ki gospel du kwa ban wan lam ni kita baro sha ka yin ke jong bakin hai pan sa shi sen sha ka bible bakin yet pni ai ka bible ba ke jing pla jong ka ba so si kini ki sini ko ki lok ki be jong ba ki pa ba kalong bagi ba bon ila klek ma
pan pai shon tin jong blai ai ni snap ye jing start preo akan ni ngi ngat wai ba pinum snap ye jing start verify ye ni jing ye pule jongi ba pen shi shai la de ba pen shi mi rai ye la de to ni yan chakmal tinggi lai I hang ni ka bor sen sharniam ka system sen sharniam ba ka system sen shari bukan bentrei kam bor ba dari Amerika dari Singapore ban tidak barok ki kedau syakata ka bor ka bala ban penbor ir perthai brok away agini gisngi kari iu hajing sya ka bala ai jadi jing like load pan money kada dari Amerika right suki kan ni la jong jing like load tru on sa shimno ha ka ba kan ni ka bor mrak kla ba pan mrak kla ba ni kong kan ni trailer lano la se kan ni ka bor ka bangi this peace power of revelation kan ni ka bor jong mrak kla ta kitab jing ban ba un sedang menteri kam tak tin jong blai ka pen shai kan ni ini pai sya atas lo ni kala nong ba an ni pa ka pat balai hadu besipo ka don ka bor ba ka bible ka ong ba ha history jong ni perthai kan saja kan ni ka jing pen bor ni ki breu bikin priang ya kan ni ka dak persya ya ka dak ka jong blai tu ka tin jong blai ka ong kum no atas lo ni lo nong ba ar ka pat balai du sipo wat ai bu no ru un syukor ya pi da ka ba kum no ru na ba kata kan om wan lam da Joshua kata ke jing pai din ayu ke jing pai din na ke jing shisha ke jing hikai lam ler ke jing hikai persya ya ka ai ba ka bible hi ke hikai lam da Joshua kata ke jing pai din but ba on yo pen pau no yu tau breu jong ka pop the man of sin breu jong ka pop u kon jong ke jing jot uta uba ya le persya bar uta uba bat uba pensarong ya la de persya ya baro ba khot BLEI lane baju mani kat hadu ba usyong ha ka temple BLEI udale BLEI ya la de ka bamot ba usyong ha ka jaka jong BLEI ushimik ikhtiar ka jong BLEI bat ula ma bigi pop gumbo BLEI ulama ka bori ko bale kata ngan AFP ko kilok be jonga ba pinya yet benia pinya le el ko homework kanang ba kan ne jingi puli jongi kan long ba shai ngam don kam ban ai ka suggestion hang ni tin jong BLEI ko ong chu hato phim kan mau ba men ba ngadang don lembat pi nilai tho ya pi ya kini ki ru bat men ta pi ya tip ya kata ka ba pen pep nang ya ka ban pen pau no ya u ha kata kaya ka jong uhi nama kata kejing mayan kejing bamnya hukum kalau try lupa tekan ni kapor kan long kapor hajing syak banum ken snap yiki hukum ki jong BLEI kanom nyo yiki hukum kanom shim kia yiki hukum ki jong BLEI kan pen kelai ki hukum ki jong BLEI nama kata kejing mayan kejing bamnya hukum kalau try lupa tang badon uwei upa sang mentah dat on the weng no you on the kum taon pen pau no yuta ubam nyo hukum ya uba utrai jisu un penyap da kajing persat kesentur jong u bat un pendam no tiao da kajing pen pau kata kajing wan jong u uta ken uba kajing wan jong u kala long kat bakum kajing tray jong u soitan tu don neu agent jong soitan ban tray tek kuma u wan tray kum no am da ba ai kajing like lut en ray ban tray da bor Tuan puli biang utaken uba kejing wan jong u kalong kat bakum kejing trai jong soitan da kapor bat kidak kela bat kejing pela balam leher baro bat da kejing syukor kejing bam hok baro na ka benta kita kibajat na ba kim shem lap diang ya kejing it ya kejing shisha ba on pen im ya ki ko kilok ki be it jonga kani kejing wan lang jong ne MRAD KHLAW ba mi na ka bat MRAD KHLAW naga duriau bat MRAD KHLAW wa mi naga kendau kanom pat jia ta adok bayune ubreu jong apop on pen I uni ubreu jong apop deu ai ko mga ong bian kan ni yang naga benta ke system money BLEI maka ni ke system kapan slori ki breu bakin ngai ba uni uwei ubreu bolong kuma pi mangau bodon atli hikmat bodon kawai ke kemut atli ki skor atli ki ti atli ki jat un shim ya kabor ke jong BLEI bat un kam ya kabor ban map ki pop jong pi lada map mau dan mot BLEI lak ban map ki pop jong ni kong yonis ni kong bakan lenong ban kong ka khot bakan dai ko ong kumno lada pi plai ki pop jong pi BLEI ulong bak loi ban map ki pop jong don shot do way pat like not satang BLEI ban map ki pop jong pi pastom lak ban map ki pop jong pi kinong yalam niam ki lak ban map ki pop jong pi
boleh setang belai balak map di pop chompi kamang ong kejing yang map iwe kapen na kejing map kejong belai kejing penbet jongi para brio kay pen na kejing map kejong belai di pop jongi ngam kren pang kejing yang map jongi iwe ngai kren yang kata ka bot ikhtiar boni brio jong ka pop ula shem halade ban kam bolong bah klita udai agent jong setan utrai dak kejing penbor kanina kada ko kilok be jong abang ong bakijing mani belai kan long ka issue ka pedeng hakis ngi ba khadu no cha no kaliang pensiem yano pin mani la da you belai la da you setan kau kan syang ni pet kai banjai ki brio ki priang ya ka jing shisang ni pet kai banjia la ngi don chakalat jong kini ki false system kini ki beast power kai banjai ni tanya pai jing ban power nom khat nhau ni pet jing ban power nom khat nhau khot ba khat lai ba khat sao kini ki don ka wei ki jing mut te ki IT la ka bor bat ya ka bor sensha jong ki hau tau MRAD KHLAW ini kinya let ma baru tahu kon lang berat snap kane ka bor ka pengilai kran nado mene ka ka bor jing sha bagi kitab jing ben pau si ben i bahkan long ka bor ka pengilai persya ki ru ko ka pengilai persya ru ya ukon lang berat dai mano u Jesus Christ u BLEI baru tahu kon lang berat un job no yaki na ba ulong utrai baru sim ki sim kum joru kita ki badon lem batu ya ki bala khot bat ki bala j bat ki bayai ne ko ilong be jona haga bakut kin nantang arlian kita gi bobot yu BLEI bat yu kon lang berat kita gi bobot yu yak chakon bat kini ki agents kecam usai tanu yang lekat bala kumbaka kubor ke jong BLEI kadai ban lek haman lagi kenja haman lagi jat ban rio haman lagi telit kumbang jing ban pala nombor kat sau kot ban rio bat penyau usai tan un ai ka bor haki neki beast power bakin sensyar halor ki jat ban rio halor ki kenja bat halor ki telit baru kat ka bo BLEI ule usai tan ule le jing sya ban bertobot ya ka ban ben sami ki brio ban pun kelumar ki brio takadau ko ki lok ki bait jong ala ngim shim ya ka bible ngim puli ya ka nimit penya ya ka insya syukur adwai let's say kejing san jong pi jong aku bi kristan inang long kum bi kena skol berang hap ban yai yo shushu kejing hikai reko kilok jong awat snow fun pa kejing stan ko pilayo kejing champagne ko pilayo idan shibon ki BLEI kwa ban pau hangi patto da kaman sim ka snow red nin ong ko kan ran tongin sedang ban yet ya kamon kejong me abang yet ya kamon kejong me ka Bible ka ong ik baro on sa ay hangi kani ka tin banginang siya puli ka ong pakita kibayay ne kita ki babot yu BLEI kita ki bapediang yu kun lang bro ini yo kijing job nomor kun lang bro un job kalau uyak jakot bagi kita bilek bersyabat ubah tanya pek syusyuk na jing pen pau lenong ka ba arpo kot penyau tu si pau ka ek ban jai kini ki bro ki ban jet ban penya klat nu BLEI ki ban jet ban penya so bersetan lak ban nomor kijing ting ki priyanka SHAP bakti kamon jom ki da ko ben i ki kam bagi ben ni hab bat ya kini kijing pen bor lene kelak pandai da kijing snow tu jom ki da kijing jet jom ki begin bot ya kini ka bot jom uyak jakot bot jom MRAD KHLAW cái bên gì này tôi nhập lại chính bên bao lần nong bát po và bên nhau được ship kong te on dala pendep ya kita te on dala pendep ya kata ke si hajas nam on pen light no yuta soitan na ke bendi jamu but on let me no ban syukur kita ki kenja ben rio ki bahag kita ki saudong ke percaya yo gok pada ke yo magok ban penyaseng lang yaki syakata katma ya jing ken jong kita ke long kumusyap ke duriam bat ki ya let ki halor ke jing pengkian ke kendong bat kila ya ke tawer ya ka jaka shong tara kita giru khoi bat ya kata kenong ba ya ka bala la ya ka bala e bat ya kata kenong ba ya ka bala e ti ka ding kalawan hian no BLEI na peneng bat kalabam do ya ki te yo tau soi tan ba syukor ya ki ya ki la bret ken sya kata ka pung ka ding bat yo baru kendok aga baki don ru utau MRAD KHLAW bat uta unong itu lupa balam le ba on pen kordit yaki ben sngi bat men met cek bam jukut ki bam jukut ko gilok ki be chuna ke mga syukwa ban kedaw ngai kalong usaitan ki angel ki jong berkat bagi kita barok ki baput ya kin sya thana keluar te kane ke ban jia ki brio
kiban penyaklat iladi no BLEI akan ni kesngi agak mensim ke besnorik na kuan kerpat ya pilar peace no o pimpat tip syai ai baro waram snap ika sur ke jongah snap ika sur ke jong BLEI pan bon no BLEI panangit ke mo BLEI menyerap ya pi pan tip ika jing shisha baro nama kitab jing ben pa belum kitab ke bab pentip ya pi yang ai ke jing temu ke betik na ke jong BLEI kam dai ban bore ika jing shisha nangi usai tanun ya le kalakat yai ban bore ika jing shisha nangi Rani yang dai ban sha ban be usai tan Hakata the system ko bakla bu setan ula seng pat ula pensyong bakla habingnya pais pang kadak ke jong BLEI ne ka SHAP ke jong BLEI ba kadak jong raklaw idon kat to kat ne benta lara ka sabatan ka dai ka SHAP ke jong BLEI kat kum Ezekiel ke nong pa atpo ka pakat an ba atpo pat chibon ki khot ching sha ki bang ui Exodus ke nong pa atpo ka ba pra do kat wai Genesis ke nong pa al ka khot bani gong ka do alai usai tan pat udon ka wai pat ka kom bani lambak lai pengin jingai no na kita ki sabut satari ko BLEI la depan pensyai lupa lembaga ketin ke jauh ikan mau tu ikan tin ha amos lain nyo bawa BLEI num lai shwa klem depan pau hai nong itu lupa BLEI ulu pen pau iki jing shisha barok lembaga kitab jing pen pau pat midon kaman so to ya dah bagin tip kum no kan ke perthai kan salong hari sing ba hadu wan pen slam ko lok jona snap ika sur ke jong BLEI bot ika lenti ke jong Tunya pai si Yohanes kat kenai lai kuing. Kuan wan rai kini ke principle na ke benta. Isa bani Adventist. Kini kedai ke jingi kaya ni shwa. Kita ke jiu nama kata. Yo pa kita ki met kinsa halor keding pna. Ha kata ke sengi sabatan. Promot ke met jong Jesus Christ. Pa ke met jong ki dakat arngot syakadiang berkemon jong Jesus Christ. Naba kalalong ke sengi penkre. Snap kini kedai ke sengi sabatan. Nama kata kesabatan kalau long kesni ke baknau kalau dia urlong ru kesni jong jing kawai niam jong ke jing lain kila ya kerpat ya upilat baon yo pen ken ya gijat jong ki pat baon yo ra no yaki Prawet ke ik bengi nak nak khot kidan ki breu ki ba sumari kesabatan henry apa ki sumari kesabatan tik kum ki jiu ki penyapat yo kon jong BLEI Prawet Mapi mga ngilak ban sumari kesempatan ngilak ban kam bengidon ya ka SHAP ke jong BLEI. Pat kene ke SHAP ke jong BLEI pen terekam on la pen body ke jing money. Ha ke jing im jong pi jong ya menta ba dang don ka la jong jing light loy ka SHAP jong BLEI. Dang la ya pi nya nga jing SHAP ngin ji. Re on la pen terekam ya ke jing pen bor ban money persya ya ke singi go BLEI la bo pek borenti. Kata wa pediang menyo ka SHAP ke jong BLEI. Bat kata wa pediang menyo ka SHAP jong raklaw. Lagi buat, ya keyboard sensyari niam, min pediang ya ke dak jom raklaw lagi buat ya ka British sensyar ke jong BLEI, min pediang ya ke dak ke jong BLEI. Prawet kesabatan kam dek tang kesni ya piu yang ngin mani. Mereka kesabatan ka dek kesni kak ba mapiet mga ngidon ke jing dek ke bajan bad uni, ke boleh syong sni lang bad ni, ke bolong BLEI. Ada yang ke jing penlong ya ke pertai. Walaupun kentang kot ya kau kesni, but namar walaupun kentang kot ya tak kesni, walaupun kerkur ya ka. Namar bahkan ni kesni, kalau kesni walaupun kentang kot, kalau kesni kebelah kerku, but BLEI unong penlong jeng ke baru ulah syong sni, kan ni kalau long ke temple, dan ni ke cathedral in time, kan ni kalau long ke bor money, ke jingaseng, ke temple, ke bor. Kau ni, kesni sabatan. Tadau kayak kebengi ong duk meningkong BLEI labu baik bahkan ni ketika sengi kebengi hapan mani Andre BLEI wailah di piu ina begin ci kot semua bahaya ni tadau ong kan mau ya kesabatan mendai etang kesabatan rei barok kisi paukum wong Yohanes kalau nombor kat sang gerkot kat sang patat sang pilong kilok ke jongan lada pi sumar ya ki hukum ke jongan ni nom la long kilok ke jong Jesus Christ lada ngim sumar di hukum ke jongan kesabatan kalau ke cathedral in time kalau ke por ke bakpoi yung ba kisngi baro shisien aking nyosngi BLEI syong tai pani. Ronald
Adam ke klaim syong sengi ke sabatan tang namar bakadai ka hukum ke jong blai. Ragi syong sengi ke sabatan namar ublai uwan ban kami halor jongki. Kenapa haka order jong creation story ke jing pelong jong ni ke patai ka sengi ke bahnyau kadai ka sengi ke ba jong Adam ke Kalau ke Bible ke orang bakadai ka sengi ke jong ublai. Ka sengi ke jong utrai. Nim don kam manila siya katang bentan dengan syukur apa doang ni. Kabo Adam bat ka kilaya syong sengi lang baru ublai. Next cam kilaya light na shibon ke jing penshoy jong syaitan. Mereka kelab mat Bila sengap kini jong syaitan. Bila jengai no ublai. Bila dekat no. Kaya jingnya day ke bacan jong ki baru ublai. Tau ngait larang ingim rung siya kata ke jing mani ublai. Syaitan on penkelumar pi bedinga. Syaitan on pensyak keleng-keleng ke jing mut jong berkat jong piu jong Barnum yang ini ya kalat dengan soto ya jing sisa. Kedua, syarai berdua orang ketin jong blai. Kami tip ya jing sisa. Kau blai yang kuat ini ban tip blai yang kuat ban bore runangi. Syaitan utrang ban bore nangi sibot ke kita tahu ya klek ya jing sisa ke jing bakla. Ban mani blai kalau kau bah. Rebla klek ban mani blai. Begin lek ke jing shirham. Ban mani blai hakurukom kau blai uklam batha ke Bible. What's no see kan eko bilok be jangan. Ini kalau nggak jing sisa. Ngam ong ba ngalong bahok ngalong bopop ni bopop no ngam ong ba kiba mani ke sabatan kin let kiu impact sebeneng tang nomor bingi mani ke sabatan kamu bingi let kiu im sebeneng nei nomor bingi mani ke sabatan ni prian la kamen sim ke besnore itu jing temu ke jong play nak benta jong pada kapor ke jong play yen la jing siapan job ya kapop ban yo kelan ban let baru Jesus Christ ban syong ban sabat ujun am ujun Ramai ke kemat pedeng ya pulis panggil kubor jong gilai anil mentah bro supporter ke kemat pedeng jong kubor jong anil balan. Jadi apa hai? Sejing penpau kelan nong keba tak sao berkot berkendai. Bat ini peru berkot berkendai. Ketin jong belai ong baru angel ubalai ulabot yaki. Udah ong dah ketin bajam. Lada no ru umani dem yutam rak cloud snap. Kidon atli ki bentang ni kejing mani yung rak cloud golong kejing mani ke bening tong kebo niu angel ukedo. Baru angel balai ulabot yaki udah om. Dah ketin bajam labot yaki ki angel ki balai haswa jong u. Lada no ru umani dem yutam rak cloud bat yakadur jong u. SHAP jong u. Baru diang ya kata halor ke selang mat jong u lani halor ki jong u utaru undi nakawan ke jing bitar lep ublay. Ya kaba lakle klem ke jing pen kle cat kata ke kuri ke jing otchla jong u ke pemot jong ublay. But on pen kordit ya u da kading badau kendok hakmat kita ki angel bakut bar hakmat utau kun langrot te katadem kata ke jing kordit yaki lakiu no sha ke jing lakiu no sha ki bam jukut but kim yo ya kapan syong tat ben sengi bat ben mir ki bayam money dem yo tam rat cloud ba ya kadur jombu but jar bo pediang ya kata ke kerteng jombu tan mot kini ki bayo ya kanika jing pediang ya ka dak jom rat cloud kinom don ke jing suk kot kana ko hang ne ka don ke jing ya sha jom kita ki rokot kita ki besumar ya ka hukum ublai but ya ke jing u jisu Nah, apa yang nuju orang ni adli berkot? Ramai kerkot berkendai. Ka batai syai, belarang ini priangnya kedak jong meraklau selamat jongi berhakti jongi. Bainam kalong kejing penjat. Kejing ing, syaki bang jukut. Kejing ing ding jong kedujak. Rai larang ini priang ya ki hukum ki jong belai bat ni plai kejing plai jong Jesus Christ. Ya pi orang ngah di bami nak Babylon. Nak jing keluma, nak jing hikai, bakla ngilai pet jakan kita yo belayak sedin. Dan ngimi nak kini jing hikai bakla, jing hikai beriu, jing hikai bam don kan nongrim halor ke Bible. Ini oprian. Ya dak jong blai, kan ni dak jong blai kan ya dai ni, kan ni dak jong blai kan penlight ni. Nak jing yap, syagi bam jukot. Oh gilok ke jona. Kuat ini perkat sani bah halor kan ni. Kesabatan kam day
tangkasngi mereka hukum kepengi priang ya ka mereka sabaton kepeni ya ke jinglong ke jong blei aba ublei ula shongsngi ha ke sabatan ula penrit ya ladi ula bo ya ladi syadin bat ula bo ya ki jingtao takmat habangi ni mane ha ke sabatan ni bo ya ke jing sarong jong syadin ni bo ya ke jing long breu jong syadin ni bo ya ki eki bekenja breu syadin tak ni pertubuh ya ke jinglong ke bekenja blei sabaton ke yang pli ya ke jinglong ke jong blei mana sabaton ni day ban burom iway puway breu raw 7 Adventist ko ki para banyak juna larangi mani ke sabaton larangi ai ka way na sipaw larangi ai ki jing kan show jongi man la ke sabaton rangi le tik kum ki jiu ni penyap no yunong penem bat nong suspa jong ni percaya yu kon blei u jisu ulayap nang benta jongi baro resa api bat anga pengin piang ya ke jingyap ke jobo ramai tu ni pet katu kat niki quotes ke biadai bak ke jing pla jong kan ni religious system kepada ke pertai mentah kumno kalau pen kela ya ki sngi bat ya ki por bat kumno ru kalau pla bak kam don kanong remalor ke bible kalau kini ki eke baro kalau kam kenti pakadai namar bak kadai ke bor balang tak raw kala ban le nadong syadong ini pulih kat tu kat niki quotes hadin katangnya pash ko to khot ke ba ni pulih mencem tayo jing pen pau khalai ni baik kat khot bakhat a duk kat nyo pat ni pen kot kan ni jing pulih kadin kom kani kadai ga quote ka pengisem kani jing tho ka ba mi she say live night the American Catholic Quarterly Review kabla mi usnam ja khat class pa propulai by January. Of course, the Catholic Church claims that the change was her act. And the act is a mark of her ecclesiastical power and authority in religious matters. Kajing pla juga ni kajing talk on bahwa kini ke system kini kalapan kela ya ki ai baro kalapan kela kini ban pen I bakat don makai ki bo ya ka bo quote ka bar kini ka quote bas ngasotanat ka bengisem na kajing talk jong Reverend Peter Geierman ya kini pinsyam ha the Converts Catechism of Catholic Doctrine kaslag basanto lathoy kani hakurkom jong kajing keli snap kajing keli ka ongkom no. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Balay bangi sumar yaka Sunday hagajaka jong ka Saturday lang ka sabatan. Kajubab answer. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Prawngat kini kim day jing pla jong balang 7 Adventist. Kini kim day jing pla jong Reformers. Kini kim day jing pla jong no nag day jing pla gwan bet nakani ka balang. Ini apa show? The Catholic Universe Bulletin kepelami August kat Saudri kat kendai sepak sau pusau ka sela ka basau ka ong the church kabamot kadang bracket Roman Catholic Church. The church changed the observance of the Sabbath to Sunday by right of the divine infallible authority given to her by her founder Jesus Christ. Ka ong hani ba ka jingpen kela na ka sni sabaton sya ka sni Sunday ban mane kadai ka hok kabo Jisu hiula ai haga palang daladehi. The Protestant claiming the Bible to be the only guide of faith has no warrant for observing Sunday. Ki Protestant ki bashim ya ka Bible patang ya ka Bible hi jing syakim don hok ban bot ya ka jing bot na magani kam de kajing penbet ka bawan na ka Bible kadai kajing penbet ka bawan na ka bala. In this manner, the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. Kani kam day kabalang Adventist kabakren, kani kaday ka kabalang Catholic kabakren. Go kilok iba na. Ini pa show. The Catholic Virginian, to tell you the truth, ka volume ka baarpuar, ka number sa kendai, kabalapan mi how October lai kat kendai spa sa nyaw kaong. All of us believe many things in regard to religion that we do not find in the Bible. Tong babo nangingingay, ki biaday, bakajingim, bakajanyam, kabangim laban siya mga Bible. For example, nowhere in the Bible do you find that Christ or the apostles ordered that the Sabbath be changed from Saturday to Sunday.
Kani jing talk ong ba ngim siya mga Bible ha ru bagi apostle na neo Jesus Christ ong bangin penkela ya ka sabaton siya ka sngi ka baningkong. We have the commandment of God given to Moses to keep holy the Sabbath day, that is the seventh day of the week, Saturday. Nidon ya ka hukum ka jong Moses ka BLEI lo batha pan sumar ya ka sngi ka banyaw kum ka sabaton ka sngi ka banyaw jong tayo kum ka sabaton ka palong ka sngi Saturday. Today most Christians keep Sunday because it has been revealed to us by the church outside the Bible. Mentagi sini babon ki Kristen ki sumana ki sini kebeningkong om namar ba Bible ki hikai om namar ba ki bo Jisu lami ki sini kebeningkong ber om ba kidai ban mani om namar bo Apostle Paul om ba kidai ban mani ki sini kebeningkong henry ki layam mani namar ba kadon kan authority ki bashabar ke Bible ko ki lok ki be jonga ini pulih setang gawai Catholic record September iwe ka kandai spar like on deny the authority of the church and you have no adequate or reasonable explanation or justification for the substitution of Sunday for Saturday in the third Protestant fourth commandment of God. The church is above the Bible, and this transference of the Sabbath observance is proof of that fact. Hanay ko ang lapim nga hagajing penya jong balang pinamdon niya kasabot ajing siya ba shisha bat pan pentik na bakat don na ka Bible hejing siya ban penkela ya ka sabaton siya ka Sunday. Hot kat kum ka hukum jong ki Catholic kane ka day ka ba ka hukum ka BLEI na kat kum ka hukum jong ka Bible ka pangisya ka Bible ka jong kane ka day ka hukum ka basaw ka hukum ka BLEI ka mga ong ka don ha ka catechism ka jing kay niam jong Catholic. The church is above the Bible ka balang kalong halo jong ka Bible bat kane ka jing penkela ka sabaton siya ka Sunday kalong kajing pen itik na ba ka balang kalong halor jong ka Bible. Ramngat kidan shibon kajing puli ka pengilapan puli rengan puli tangkat ni. Hot ya ka balang Catholic kingat ba ka balang kalong halor ki ay baro. Nyemla lese banya tainia ba ki halor kata handai ka ay ka bang ngitip kung bi Protestants. But you know no breu ubanget hagaktin ka jong BLEI batang hagaktin ka jong BLEI hi sola scriptura. Ka Bible kam don da ka way pa kasngi bakal kedaw yangi bangin mani Malashim kanang gini gijing thought na gijing thought jong di 7-day Adventist lana na gijing thought jong di Protestant rang isukwa aban bo ha perspective ka ay kabalajian lengba ka history ko gilok bi jong ha syakano kalian pinplay yano pinpedian hato pinpedian yajing bo baik bo renti ke jong BLEI ne pinpedian yajing bo baik bo renti jong brio hang ni ngam don ban niam hang ni ngam don jing sha ban rem you know rekat bakalat jong jing isnai kadang don one yet na tin pe jong BLEI pin shem mi kita ke ba o ban sim ba ko ya ko BLEI ula ai Johannes kandreu katlai on ya lam yangi che jing sha bar on hi ka yangi ke jing sha bar you don kam ban you man sim ba ko nam pangin tip ke jing sha bar in apply che jing kali ka bakhat rab ngai akan no karukom Uni MRAD KHLAW un pentreka makisngi bakhado hato ka tay jing like load na daga bor pila ba nung let's say kanay jing kren jing kanay kasing jing sham jing na kating jong BLEI ay let's say nakataka por kalapoy pin kan mau pag kating jong BLEI kala depan la lupa kating jong BLEI kala depan pen shisha lupa na ngingay aka ninyo ay jing pen kapla ka kating jong BLEI tanya pai shi ni kit jong BLEI bakhado hato tray daga bor no tray jing like load jing pen pau khat lai khat adu khat nyaw ba ya kata bor sen shar baro jong tam MRAD KHLAW baningkong ule akhmat jong baru pun bor ya kata kendo pada kita kibasyong haka bakin yang manedem sabtu ketin pen bor mai jing like do pada kita kibasyong bakin manedem yu tam MRAD KHLAW baningkong yu bala pen kia ya kata kijing mong nyap jong kene ke yang pli kene ke people power hot hang ning yu bagi beriu kin mani yu ni MRAD KHLAW bo mi na ka kendo rai mani ni MRAD KHLAW bo mi na ka belamong kene ke DAK jing sya bo pen kene ke a system apa penkrawi lagi jagaan penkrawi BLEI
But ulale ikidak kelak bakal. But penhian ya keding na beneng. Saka kendau hakmat jungi beri ula penbit ula peni ba maulu la ban lek kumu bleng. Teu syukur no ikita ki basyong halor kata ke kendau. Syukur ki beri ki bam pensyong nong rim agak tim pensyong bleng. Dan kita kidak kelak ya ki bala aibor hau ban lek hakmat utam la klau. Udah ong ha kita ki basyong halor kata ke kendau. Bakin tau duri utam la klau. Ubalayo ya kata ke jingmong da ka white lam. Bat balayo ya kata bat balayo im penba. Tamut ubala penyap dan rai laki impan. Mulai keren benen. Bala ai bor hau ban ai yak mensim kata kedur utam rak klau. Ba kata kedur utam rak klau kandayo keren ru. Bat bakan yo penlong bakat kiban om manidem ya kata kedur utam rak klau on penyap no yaki tam kibri besumar hukum jong blai bagi apply ka jing shisha jong Jesus Christ. But open long yaki baro yaki baret barain ru but yaki bakra batri yaki baruspa but yaki baduk ki blangop let's say syakan yaki jing penbit ki jong u yaki bayat tuit ru but ki balai luit ru but kimra ba on bo haki ya kadak halor ketika mon jong ki lani halor ke selamat jong ki but pa nu ru banom la banti but nu ru nom la banti lani banti rekta uta obadon ya kata kata kekerteng jong utam ra klau ken lani kata ke jing ken kekerteng jong u lar pi don kadak ke jong blai hak ani kapor on la pen bor ya pi on la pen big ya pi on pen bor man money pi ke sni ke bu blai pen bo yang ni pengen money on pen big yang ni jing sha de ki doctrine ba de jing pen i jong i kamba ki kam thala ni nong o bu dai u shak de jong blai ba le shai kata dai kan ni ke tang ban khut wing yang ni lan ni ban ya lambak lai ni hak bakutและสิ่งละบันดีบันเทศมันมีเปลี่ยนกระดักจงรักล่างมีคอมเพลมไพร์สิ่งจริงชิชายินละบันดีบันเทศในกระบะกองสันปะยินดูyaกระดักกระจงเบลย์อักษรมันกระจงนี้จริงเป็นป่าเหนียวอีเวดูไลน์ก็ออกอัพมันยิ่งปัดดักบันชอนชาบกระจิงชอนชาบกันคำใดกระจิงเป็นจูบอร์กระจิงเละจูบอร์ในกระเดย์กระจิงไอกระจิงไลค์ด้วยประมาพิบมังงานเงี้ยจีเบลย์เทรดกระตากรุกอมอันดังละเด็บบันไรกุดอีกบารอบังจีดอยู่เบลย์แล้วนี่ก็บังจีดอยู่ประมาณBulan penlat ik saul But kijing kijing pensneu kin man hap alor kan ik percaya. Jangan open jet go ilok ki be cuma. Nakwan pen kut ni kan pian. Joshua kalau nong ba absar bakat sau bakat san. Mentah nama kata tu siap ting u try. Batu syakri ya u haga jing janai pada haga jing shisha. Batu no ya kita ki belai ki baki kpa jong pi ki la ya syakri syashilian kata kawa ke Egypt. Batu syakri I ya u try. Balada kam idai ya pi bapin syakri try to jet pi agni kasni yano pin syakri dia kita kikpa jong pi syakri baton syashilian kata gawa lane kita ki belai amon ki ba pi syong agri jong ki andai manga bakai yang jona min syakri yo try raunge kumu Joshua manga bakai yang ke jona min syakri yo try yano pin syakri Ublay udon nya ke evidence. Ublay udon nya ke jing shisha. Ban tray. Ban pen kongo ya pi. Ban pen shisha pi. Nai ublay unum tray da kapor. Persyak ya ke monjong pi. Ada ngijit ublay. Ngijit. Namar mengintip. Ba ulong. Ublay ubay shisha. Ada ngijit yu merak lau. Nilai persyak. Namar pengimla ban syania. Utau nong penlong. Penlong siuspat jongi. Kau boleh untuk kuih ini baik baik. Tapi ni dua ekor pa, kau boleh jungi bahap ni. Akan ni kelab mat ni wan syam ekor try jisu baik. Ni ayo nak bentar kan ni kelab, bagai ni kepuah. Ya kau bangi yo ban ya pulih ke tian jom ni. SHAP ke jom ni, maka dak jom rak kau. Ikai ni kau try kau nongin la ban punya pair hap pedeng kini kiat. Kau ngin la ban bot ya me. Ngin tip ya kijing pen tami kijing pen bakla jom ni kau percaya. Kau kita shibon kau try jisu baik. Kiba shisha ya men untuk mensim. Mereka empat tip yang kini ku bawa jom dilayannya. Itu ay ko try baka ni kasi bikin diyet peniak adalah dia bikin syam. Kalau kitab cuma pau, kan mereka kitab kalau boleh mereka kitab cuma pau mereka kitab kalau pau sana angi way ke mon jom me nak bentar jom iki beliau. Terku way dekat balang way parlok boleh snot lang bat ni kasi. Try lah saya kejing perkat beliau.
Nila pan snusi. Rito ay pinigijing snusi chumi. Pan kalapat ya ka. Siya kijing kalabog. Ay try jisubai. Bangin yit yame. Ay bangin wat yame. Ay bagaktiyan jame kan pansisya ay kay baro. Niyo ilan ba history gisabot sa targi kadaw. Makamdon nakaway pat karukam. Pan pansisya ilagtiyan ka jame. May katon tanggaway pagkatakalong. Ka-Bible ba't ka-Bible ki? Hikay ni ko tribe ni yit paniyak ka. Marhaka gidon di kubor. Chong hikam di bakraw jong may pat lembah jong ka. Kapansisya pa may melong unong tao, unong panlong, unong siyos pa jong i pat melong ublay jong i uparlok ubahay chan jong i. Tribe gijing ay gijong Jesus Christ gijing ba gijong ublay. Pat gijing pensyat bawang mansin bakuat. Kinilahi way gijing long blay long lam long nekat. Pat ni way piway menta bat syadok ki atta bang jukot tu. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided